Jum storiku fil-Parlament Ewropew kif ġew approvati l-liġijiet ġodda li jirregolaw kif l-Unjoni Ewropea tindirizza l-isfida tal-immigrazzjoni u l-ażil. Pass bla preċedent wara 10 snin ta' diskussjonijiet fuq livell Ewropew liġijiet li se japplikaw fl-istati membri kollha biex ebda pajjiż ma jħossu li qed jitħalla waħdu. F'konferenza tal-aħbarijiet wara dan il-vot storiku, il-President tal-Parlament Ewropew Roberta Metsola qalet li fil-waqt li dawn il-liġijiet mhux se jagħmlu mirakli mill-lum għall-għada huma pass kbir il-qudiem u bihom l-Unjoni Ewropea se jkollha kontroll akbar ta' min jidħol ma jidħolx fil-kontinent. This new Asylum and Migration Pact has ushered in new laws that had been more than 10 years in the making. Today we have voted in favour of a package that provides for a robust legislative framework that is the same in all member states, that puts humanity first, that understands all the difficult aspects of this issue, that secures Europe's external borders, that provides clarity on applicable rules, that ensures the right balance between solidarity and responsibility in full respect of fundamental rights. Il-bilanċ bejn is-solidarjetà u r-responsabilità huwa l-qofol ta' dawn il-ġijiet, sostniet Roberta Metsola, fil-waqt li żiedet li dan huwa eżempju ta' kif l-Ewropa tista' taġixxi flimkien fuq suġġett li hu ta' tħassib għaċ-ċittadini. Minħa tagħha, il-President tal-Kummissjoni Ewropea Ursula von der Leyen faħret ir-rwol ta' Roberta Metsola biex il-Parlament wasal għal qbil. Dear Roberta, I also want to thank you and the European Parliament for your dedication and for the excellent cooperation. This was really amazing. Minnaħa taħħa Roberta Metsola qalet li l-pass li jmissu illi jiġi assigurat li dawn il-liġijiet ikunu implementati mill-istati membri tal-Unjoni Ewropea.